Y él dirá, tiene Dios. Y kanan na partat okre laat. Pero cuán joliatin. Linaskein, incaush hermana Alice, hermana Oral, hermano Miguel. Avinas siebita guabi. La esne que tie. Naklika kuachan. Champer se cheli tenamit. Cuán kikin. Juan Kikin. Cuán kikin. Abanan. Karukis cheli di profeta in. Kuite panuliti kilal. Reliksit ya naklika kuachan. Ini makwa Dios. Takuan kerikin. Ho na keche. Bueno. Lipat oma na in. Bueno, si kakunin na kache. Ano na kache, kuan ni Dios quick in. Lain si kuan ni Dios quick in. Isbere si Dios, ni Dios, panisik, panintraik, panikingilan, hasta kuan ni Dios quick in. Sis kunin na yo kre. Mahoni Cristian kanas che. Lain ni rili Dios, lain isbere si Dios. Gitaraking karak si isbere si Dios. Karak chochokin. Karak kuankin. Napane ke kosaret kaman. Okay. Pero abina che hermana Alicia. La esne que chechan, jolinteramit yo que chikabinkil. Kuanek nakache chikakunilo, nakache la osi kuani Dios kikin, mas sinaksopa bank. Aruna selak pabanel nakwan, la olak pabanel, kuan konalak pabanel, nats ektanan kikin ang nasche. Laisi kuani Dios kikin, laisi yo in Dios, laisi kuani in Dios. Pero apanan, kuan koni atinchos che alkeder atinchos kamakwainak. Par kuali kapal tilaran kistau cak lirati ni Dios. Par kuan kunik chanchan tananak taje katje hermana Alicia. Marerak la intin ya kwe. La isi yo in Dios, la isi ángel, la isi ruan, la isi ma anichi khoni banu la in. Pero kilat na kanau aru chikish, aruta chikerak la atya la at saru chichot. Matina pabra aruna kachelat. Inkaraj porque hoyo para tini kako. Didatini kakwa Joseph anak may ano chini mausilal chan. Lees ni kay chenak. Kwan Eric ili kakwa chan. Pero sin anak kabanu liho narah li Dios. Entonces chante kuirunat kachenak li Dios kwa kikin. Didatini kakwa na cholop na kay. Kachenak kwan li Dios kikin pero angel iruta kabanu ho narah li Dios. Pero la inrah tin jagwe mana Efraín. Chokin khosh chokat siap anak chokosh panungkil khon nas karainiru marak nasrainu la ruchich ochain donat kachenak li Dios kuan kikin muguchal tanak li Dios kuan kikin muguchal tanak li kakwa kuan kikin kuan huli kuan kikin hali mausa queen porque chokoch lak chiru pero si li Dios akal takalokoni takara relik chichanak li Dios kuan kikin porque kaut Chokosh rapal, chokosh chik angelak chiru ho narakaan. Mugu chokota chik spanungkil linashrain ru lekachol. Pero si choko humpatri lekakwa humpati na karainiru anita kui kuan kikin. Chachante kui humpata kuan ni Dios humpata kak na akling kaus. Entonces mugu chialta na kuan kikin lekakwa. Dial. Abanan. Cuajoli punto. Para que nas cheliratin Dios. Abi bitakwa abi. La es nekeche. Cuali kakwa kikin. Pero que chalak la amos kische. Kuite anuliti kilalchan. Amén. Relichitial na. Na kwani Dios erikin. Amén. Entonces, pero aruliti kilal hermana Alicia. Aruliti kilal, chankiruliti kilal, arquanati kilalaan, katiak truk katie, lintikin chol herman, linsitikin chol, katiarak kuankis de ángel tinjera kage, la insi hermana listikin chol, porque kuani ministerio tikin chol, pero na balib di kechak angelil, na balib di kechak papanelil, ne que este chica maguaye sa chole banak rikin di ministerio tik chol honak rikin ke predicar tik chol honak rikin apichan tik chol honak rikin rabis jabs kushi Dios tik chol honak pero cuan honal la ona kachenak na kachere li hon kwale la atse cuan kat sali maklisik achik porque na kwabis jabs kushi Dios pero par cualis halanili nas chele li profeta Kit kutong le tikilal te shimpap chan. Haram hal sak sishelak. Lak amos
Kit utong le chabilal, kit utong le tikilal, kila es chabilakes, kit es rahok chan, kit chabilak le tiom le panuhom chan, kit kwang usela le rikin, nang asinak timpap nak kwan iyo rikin, ho se tela esan, pero chok akwera te manalice, aruli tikilara halit kwak tim, kwak bida ha kukin, uterabili teramitarin, par kwan tikilal chan kiruli tikilal hermana Alicia. Amén. Ho kana hermano Efraín, Joko Chirapinquil, Ho Jokach Pascal Peyal, Ho Mnachcho Shepara Tini Kakwa, que salilo la Okinain, Aruli Tikilal, pues de Tikilal, Ho Nashera Tini Kakwa, Ho Linchu Amlain, Chankiru, Jokish Beresinkil, Linchu Am, Marach Chankiru Niki Atinak, Chankiru, Linkuanjik Chirueb Litenamit. Pero hocho que siapal hocho siapara tini kakwa kuitrah la inti jerak tikich all kwa kisa tikila pero still tohkwan kakalik tohkwan shik uching sa juam tohkwan abang sa juam makwani tikilal kikining a toh chachante kuining esh na disk angel a usain honashira tini kakwa Chashkwang sa tikilal, may ano chik ni mao sila. Ming atabi ni mao sila luchich ot khosking, kakaling, gweching, chopang tikti. Entonces la inak angel hojokosh yepal, kitras la inak kwa bishapskush li khakwa. Tos jokin tikti ikchirish ni herman. Entonces machalak tikich ol mukuchalta. Mukuchalta nak chokish manungkil khonara li khakwa. Jokish kaklinkili ko chak angelil. Kamandra hermano Efraín tating kakalirak sak angel. Pero la ining aninaw changrula chuam. Maralaat nakatihok, maralaat nakasik ni Dios ulain. Jokish ya palaktikin chuam si Jokin na kaklinki. Chachante ko na ke. Chantigirak rutin ja ko na ke. Nakatikaw na sa chola hunes. Ninja naktikin all pero Likagwa maduk tapi nak timu kalimat chulu likagwa. Ut chachante ko nak sa Joshani kiri likagwa chane kise nak mastoko biku ninja nak tikich all ut. Choki chika kalingkil. Entonces chachante ko nak toh mak kili tikilal sa lijuam. Kwan kuib sa Biblia. Sa kulukrain. Utay magwa tich all tohta. Chimoko hantrak la kunak akalahel sebanu reka lisben kwa kunik inchan isko pero karus kunik inchan sali atins al apóstol o sali Juan Lucas Marcos ut Mateo o daran sali li Jesús kisye kiko kunik chik ajing chichakok pero se chala el chan Karus espanla el rechan se estaba así. Se smaklik aruredi queen. Pero aranchan no me quibi queen. Hanebach ten rebach benilach tich. Chanchanta konak hatiak laat tajera konak herman. Yo chikis herman. Pero karo ene kapok renak laat pas te kwancha konak kuchben marak tajerenak. Kwang anit kwatina chak salik angel yo chikis ne kanabiru. Entonces, Haneba inch parte chakrep di cristiano dice, "Shari di queen kain tanto sa di bechan." Pero makus espanta Dios silal, pero creo que jone que taru parte dice. Entonces, que no me han makas la queen chan. Skan nam ot benchan. Chalgo chini hunchan kamana ki kwan kis kage sa di iglesia. Amen. Aros maluchas ot ben queen chikchan. Pero que chal hunchan Ani peli herman, ani peli queen kaan. Ya no me kityocha. Makwa judío ta, makwa papa anel tachan. Shikne keril rip, porque anak Samaria. Shikne keril rip chan. Ere teleman. Parece que más decía la que Julia tiene na kwas sol palerikin. Porque cuan algo kat sol, rikin el tenamit la oli cuan corin. Aleluya. Porque camas Jelly Dios, la dicen que quiechan. ¿Cuán y Dios erikin? ¿Cuán y Dios kikin? La osi, ¿cuán y Dios kikin? Maritru caché. Porque harin na al, ¿cuán cae britem de cocha con qué?
Kachak la hermana oral, hermano Miguel Ángel, sa iglesia bautista. Ulat, karus ka la iglesia. Camino bíblico. Camino bíblico. Kachak la ikuela init, sa fuente de vida. Pero kachak la ala, es hermano Maji, haan. Kachak la agrat mero, haan. Para tinjera la isi, haan, kwa kinki. Porque tinjera fuente de vida, kwa kinki. Kanal que se, sham, cuanquilal, cuanarán. Pues qué bendición, nachkenaus. Pero panan hermano, parta pa cual katikilal nas de Dios, porque na puede ser kachela o kamal hermano que parin, kachera la o se chocho ka Dios, la o se cuan ka Dios, la o se ka Dios na palas manu, la o se ka Dios na halok, la o se ka Dios mas chabil na kos alena kos wak vecina kos ten ana korosop te si truk kachech khonili atina. Pero parta pa cualis ile parta pa cualit uturena chana kachechan Kispano di King Chan, Kiristo ko baliru. Kispano Israelal Chan, o na Kispano Israelal Chan ni Jesucristo. Ano Kispano King Chan, di Kiristo ko baliru. Kiskam sa kuli o church Chan. Amén. O kistyat ka magwayi. Takil kaya ni King Kain. O ano ki mas Kispano Chan. Kiskanap stuminan reril pal kajak da kamata rak tinjakwe hermano Ángel tintaurak se estawasi se red mar se estawasi ulain tinchar tinjera ka hermana Alicia ya no me jokin hermano pero kwa kun hermano sintau de sebe na kwarak takil ta kabresi mar tak esquaruk a pero kwalin takil uting ka bayak stuminan lagi aru tak gastarikin kamak is balikwin. Amén. Pero marem na falta que gastar que trushi que na cual hay naktinomea con discasutilta de que hok alinkas. Entonces, ana ili mukoro te semana kilao. La ona caché, caché que el hermano cualquier marín, Juan 150 conectado. La ona caché, la ola evangelio chole ka Dios, a cual mají. Pero harta pa Juan, por eso es que la amos. De que llena Juan y Dios erikin. Pero quite manulitikilal. Relichitianak li Dios Juan erikin jone que chela esta. Amén. Bueno, Juan chiholi patso hermana Alicia. Lain pues jonelik ni kin kechi yapak a atins cheli Jesús. Abut. Junchik spentin tochak kischeli kagwa Jesús ta aquí hermana Alicia. Mokuchis kunelepta te yo kakwa kwe te ok sa simakwas kwan kiri Dios cha. Hanebri te panu kreli na sterin chukwa haani te gula karancha. Pero na palte stechan. So at na ko profeta. So irte sinki ya. Na pal milagros kapano. Pero ano tinchechali Jesus makuninaw ta ni es. Amén. La esya pano mausilan. Jojonal sin bichasa con predicación stiklaguns akilas mana en bichan Ángel se pasó que hermano mañana la isin aje ahí la isin aje la isin lini bichan que bichan la isin aje o la isin kanachimem santo Dios carucho quise balchan quise en chol eres tal que chak angelil. Amén. Entonces como que sin tabirula ina Kwan itachi sal herman chankin kakyan sinje sen chol mana sinje to ka ken yesebal kwan ital herman chisa kanak chasrek pero ki mak al herman chisa no importa que na picha porque na nak chal Dios jebal. Entonces hana ini Dios jebal kera tío semana Alicia kau diskamale ka Dios am chichol. Por eso con el entrenamiento yo que chkabin kile na kwan creo que va ancho que cuista wadru yo coche atina qui. Porque Dios lleva para ti Dios la es que te Juan y Dios erikin pero que manuli tikilal religiana tin quieren a Dios sit Juan erikin chali de apóstol maragli profeta Amos. Entonces hermana Alicia Juan chichun llegó la el templo ya un ejemplo con chapal para querer todo la insis el hermano la h el hermano. Entonces, li Biblia con chapal li ejemplo, li etalil.
Haji brut kaya hermano Ángel kamis juam kami naspano. Se chip chirut el kaan. Ona katawirun ona che. La inchel hermano se mensaje. Na pan que se taquil la inchel hermano se mensaje. Espía mensaje que chakli hermano. Amén hermanos. Asale chol hermano. Amén. Aleluya. Entonces que hulak honikin chan fariseo. Uthunak titzolto. Arus la fariseo hermana Alicia. Nakitihok. Rahlal na tihok na ayunik. Harusut. Kasus ni shamancha. Amen. Aru que se la fariseos hulak se altar. Para pesulak la fariseo to se altar chan. Amen. Kiko o se altar la fariseo que se kakwachan. Abina se. Limpanteo si chaku kakwachan. Muko hokanin da chik kwaleli hunch olep chik. Hane bah musul khashar. El nek ik ane que spaliti kilal. La in kakwachan la fariseo. Nik ein ayun kasus ni shaman. Nin tohin diezmo in primicia chan. Entonces, mas hulak churu Dios san hermano. Inka. Aún es hulak churu Dios. Porque kistiko precis chol con esri. Amén. Entonces, kamada, se la que entonces yo coche pali latín Dios chain porque Amén. mahut kachap chesarin. Es que yo coche sali Biblia, katairu entonces la inchan creo cuanquín pues cada quien, camal hermana ahí cuanquín 152 hermanos. Entonces, que chali la tesoltok chan, carus mala tesoltok. Que shakari chireli templo chan, ya chirei templo. Amen. Que stenis olchan. Kisye kakwa la ini kuin kamak. Mo kuin ulup trakit chalik chireli templo pero la in kwak la atin natin chantanali kuin kai. Entonces kisye Jesús, hermana Alicia. Aniri sok esich santo bresembil chitigo zichol. Ani reba kui ban sok echitigo zichol. Chitik chole. Ani reba kui ban sok echitigo bresembil chole. Alikish yana que honak kitihok pues nakishena hanak mak kishere likakwa likikakwa kishere hanak kikanachi tiko presimichol likakwa kisao chorik in porque kicholop lishmak rikis umare chiru likakwa pero hosh kachena rikin lihun li Dios mo kuisaho ta chorik in entonces hanak kuinarak li Dios rikinak lao takacholo ho shesh panu likwi ba inak siya hulak chitihok Hoshera tini kakwa ing ata kachenak mastik kachol apanan kwa kuli ejemplo nas kanap chokeri kakwa salik kuip chikui ka inishe hulak chitihok sa rochochi kakwa Dios Hokan. uthaana in lik naleba na rahirish ulit ile na rahirish lit akan ratini kakwa pero hochoko siya paliman Efraín kuitrak katoshik chirish hunak Cristian pero cuina amra tini kakwa chubeh entonces kataviru aruna rahli Dios par cualis akal shalalil aru shalali junjun atin likish kana li kakwa Hokan chakal. Por eso, inkanin koslay ni Mana Alicia naksinchuno ke ba yeso chitihok. To sinteli santilhu. Sinteli Biblia in. Si okril pali versículo 14 arunas tie. Por eso nakili ratillos hermana Alicia naklao nakakeli Dios chube hana tinak mukula ota kachakli hermano cualquier 172 hermanos conectados. Entonces yo coche a tinak chirish litikilar porque Dios llevará a ti Dios la es nekeche ta naklika kwa erikin habe la es nekeche nakwalika kwa erikin kuite panulitikilal relikchityali kakwa linimak kwal Dios takwa erikin ho nekeche la es. Amén. Masale hecho hermano. Haruna sea gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Creo que la ha hecho que estaba de bechal, hermanos. Amén. Dios te quiere. Amén. O kana que hermana Alicia. Chena us snawala in hermano. Amén. Porque nawal o quiere chikanak sa hermana Alicia. Awut. Awut ang tache. Awunak nakacholom siya lain. Yan kwanta nakakahet yo chikilbal. Yo que chikabingil hasta pastores solbile maestro de Biblia. Pero panan. La oma kakacholbal. Okan. Pero ni cacholbal. Hani kwanza de Biblia. Amén. Entonces, hermana Alicia,
Napalip o kebrich kanak saruchichoch. Millones ang papanel. Maresa kuni templo kole o shikwi bakwi. Pero kagut hermana Alicia. Porque napal ni que hispano nakwan. Junjonal sintihok. Tohain korikama hop kutala kay kutana nakwan. Kisteli kakwa Dios nak di Dios. Ik naras mayeh li junjong. Porque napal ni que se hermano. Tink ay mayeh tihon chiquish. Tiste ay Dios. Tirili Dios. Tisperesi Dios. Utanin ka nas cosas halbalrip. Inga las cosas ka na magil kung tsukulak. Marina kalak. Marina Dios ari kutyong beta ko beta. Kanaras ka na magil. Puede que kelis mayeh. Pero li mayehan. Será que tiskuyamak. Limayeh o nasyera tini kagwa man Efraín. Aanrero sop te singkil mukure tanak takole. Hunak na mayehak. Aan charenak o sop te similak. Pero apanan kuing natihok kuing anas choling anas kanash panung kili nash panu. Puko oktare sa ni makwal kung gilali Dios kuitrak. Na mayehak chimil hunak kuitrak. Na pan nash mayehak sa rochochi kakwa pero limayeh mukureta kakolpal na shira tini kakwa. Amén. Por eso kamana kachere li hermano in. Napal choke chilpal haye 200 choke chulak. Awut nak nakacholo ba in hermano. Napalep takin que es en vivo. Juan ne que chali espíritu rey tibelech porque tibelech nasralo itumin. Amén. Kacherak lao kada karus kacherak lao matoste ala que Dios kache kako bakirman ka program kapat kamayeh. Será que es voluntad de Dios an? Ya kerchik. Ya kerchik. Togras chebal hermano chali Dios te echa que mayeh. Entonces te escoler napal chebal la x a tiempo in. Se gerentes que main tema que mayek hermano porque rena que ate chapes para inmigración. Amén. Amén. Pero si quieres sentimos por eso le hermano que vaya mucho chocota de espala en Kile, mucho chocota de espal ni leni tana chocos de espal y al reheble hermano. Entonces barna kutuliti que la hermana Alicia nas cheli latin Dios taquil. Sankrut kanau nak Dios kuan kikin. Honli gonas chikel herman, hun hermans chikel chikamain. Amén. Olay sawi chorik ili atin se chakwe sa huni predicación. Shula ka an huni pastor akwi. Okchatin na quick inkis chekwe. Hermano Efraín chan. Papana sing amni chenasako. Kis chekel chikamain ni shua ka an herman chan. Abut herman chan. Porque lit ikran shiv kampal chan. Chan kire. Tial. Porque abuchan na pale panakwan chan chekwe na washer. Tial hermano chingine, tial. Razón de que hermano tiklak tikakito li ministerio. Entonces sin que esculuma casi yere. Entonces arusis kis chekets kamain pero anjuli atis sao kin chosban. Hermano Efraín chan. Nak relik chitian aktika cholchan. Kuana chabilal sakat churi Dios. Cuán sacas chabilal a chocho tenamichan. No es necesario que te la necesidad de echan. Auchan. Porque la echaré cuál es hecho ya. Macoicata necatine catrilchan que. Amén. Ya la hermano. Como cochanchanak si ratena y Dios y cristianil. Amén. Amén. Se que el Dios trajeron a Dios at cualal chikuti cachol. At cualal quikin o cachol. Mac quiere ni tenamit. Entonces ahora le más soy chol yo le a Dios. Por eso hermano. Yo cochi atak chisnak. Mañana cuando Dios quiere, ali yo con solval. Mañana cuando Dios quiere, porque yo sé al Dios que no el que sale versículo ahí. Yo sé mal. La es ne que echan. Na cuando Dios erikin, que te vale tikilal. Religión li Dios cuando erikin. Amén. San Dios. Y gana canal carone que es cosa li hermano kui con que vaya. Amén. Katsinga que. Okay. Ala kalau alis penta tinak kacer kapat sebrek di tenamit choker pinkil aruli nekes cosa chiri china lebain porque creo que cuan arut que ellos se quieren me incate suak incate cosla herman aut porque nachera tiene agua kamata serela Moisés machukuak chan machkoslak porque cuidado ne kana tin agua timpos atinan makata kosla quiere tin que chan le agua Dios pues hermano canalis penta tinak después que seguir hermano.
Bueno, o sea. Ok, hermanos, abitin chabil yoko sol, junak kilatin yoko sol, vale, hermano. Amén. Junak kilatin. Amén, Aleluya. así. La es ne que hermano Miguel Ángel. Amén. Amén, así. Arun ne cosa chiri sa atin instelak amos repitenamit. Chanchan tanan sulak la katiara sa huni na he huntenamit huni misión la Israel. Kihulak li profetas chankep. Aleluya. Kunak profeta nas now just konil mukutok necesary tatach alop chulo hermano kami na jokos kulbal kami na kanumsi hanabin ni herman kami na herman makuang hedro testel herman au porque un profeta nas now just konil. Entonces, que hulak li profeta in sesteli teramit. Aru sesteli teramit hermano Miguel Ángel. Aru sesteli. Amén. Likagwa kwang tikin jangke. Hadis este. La profeta chankep. Kawa Amos. Ano este la Amos? La cual Dios kikin. La si. Cuántanas este. Nakter kapapanik se papaso yo la sakal se. Alaisin chikin se evangelio. Se este. Cuán Dios kikin. Pero arus la Amos de Mano Miguel. La es nekeche na tikagwa kwang erikin. Abanchan kuite panuli tikilal relictial likagwa linimah kwal Dios. Ta kwang erikin honekeche. Haan kisteli profeta. Pero chocaquera hermano Miguel Ángel. Chankero ne katauro analebai. Kayak chokreheb li hermano cualquier 228 hermana rin. Ara kiruna katauro chokakelat. Kayak creo que la at cuan karutak o sa chirisin alebai kisteli profeta rebi tenamit. Mukuna halak te charu cuan kona cuan sali tiempo cuan cuan porque dice cuan consil junta etor kine guhalanet achak kayak la o ako si halanet tak cristian la o halnochik mahuna hala. Pero li ratillos sa shekena chankiruna cuan que Dios kikin aruli tentot kabanu mar cuali punto narah Dios kikinak religi janat hilang que Dios kikin par cual na katarula hermano. Relictial hermano Efraín Joyos che para tili kakwa Dios. La eshan huli atinain litikilal. Panake salikachu am la o ko papanel koralash kahuli kakwa Dios. Kwa huli ashalo kwa huli atin li ashal chinabapay. Pero kwal tertos ak sa kachu am la o arin saruchichoch. Uchiruli kakwa Dios ashal nimsh kwankili atinain. Panake litikilal. Haali akel rukikin. Ya lakwi arin saruchichoch pues Jochocochi Rapinkil Erikin pues relictitia na que litikilal pues Jualchash Amal Narut Kachechi Hokaish Manake Naruna Kachenak Lao Nakapanuchis Akaleruli Narakli Dios Naruna Kakaushla Laonak Aats Akalish Behili Choko pero li Dios Arunas Chek le Kakwa Sali Kape Lao naruna kachere bitenamit nak lao si nakapanut akal sis akaleruli na shera tin Dios. Pero hoyokosh e paretal nakli atinincho shepanak nekityenak la eshan kwali Dios erikin. Pero hunain hanaili kapaltil litikilal makakike. Aruna kapi pues nachinali kachol no capable atili magwa reli Dios. Será que ali tikil cholech magwa ali tikil cholech aan. Papanel pero tukyosh panunkil honarach. Tukyosh tranquilo lichol iskaosh narach panunkil. Pero aún así pues Juan Ángel pero mag ali tikilal salisyoam. Ana ilikish eretali Dios tashbeni tenami. Ochocacuela at hermano Miguel. Kamasin che. Litenamit.
Testabiru. Chankirush ángel en kiliti kilal. Chankirush panung kiliti kilal. Naknakakwek alaat. Katiagra hermano Miguel Ángel. La ida salik ángel. Kuilain hunak ángel. Ya jusche la inin. La in saruchichot. Chiruli Dios. Tinkerak la in. Chiquies de chosha. Pero parte que se anak chiquies de chosha. Agunak ning ojo bench onak chiquies de chosha. O que ni naunak la in chik. Shman predicar tin rupiek de chosha. Pero Quimac ain rao, quimac ain cuyo, quimac ain chabilal. Porque según aquel Gálatas, al cual inaruchili santimos hermano Miguel. Harub inaruchili santimos. Porque eran a ser cuán junarán se chanchak de tiquilal. Pero cuán bele linaruchili santimos. Amén. Pero alit kwakte stawli tanamita in porque na mal yo kepchis kemal. Pero aunak Dios kaminings man num tangelin tao num tangelin kul chanchas kolom sul par kwani Dios cuan 15 evangelio cuan 15 papal la ini diácono la in anciano la in Isaac la in presidente Isaac pero aunak ik anisten ay Dios en vez que cuaclina capano pues anin tabiro arut kwek aruna kwek aru kwan kinkwe pero aruli choch paltoker porque Dios lleva al camino la ina ángel kwan kise ángel pero aunak mag ay sail kwen kwan kona na kwan si kwan kinka pero mañana kwan li Dios ran porque yo coach antes nak nekeste kwan li Dios kikin la oh cuando que se camina Miguel Ángel, malita clase cabela o cuando Dios que ni navi ni ángel ni navi na le, muko to solikin te chelain ni nau chichia ko kik. Amén. Pero kunak ni cuando Dios que aruna truks panus kil, ara keru truk panu liking ni cuando Dios que hermano Miguel Ángel, para cuál panu. Mati borosiri, mati es cuankil, ika. Entonces Charu bitina una cual Dios quiere hermano Miguel Ángel. Charu tina una cual Dios quiere. Anak tingwang sa tuktukilo silal. Likinep likwas likwisin. Chanchanta nanak tates hop. Ano tawalat? Kuy pali railan. Janak sa all na je ha. Ate ko rin Ángel. Ate ko rin nisik sa igles. Akira na kaya ka. Pero nakanaw na kuan ni Dios sa akin, nakatye. Para nakachik, nakuan ni Dios sa akin hermano Miguel Ángel. Para nakachik. Ano nakabano? Nakuan ni Dios sa akin. Tihok. Tihok. Awal kalis bebe, tihok. Pero kaunak tihok. Isbanak sali tihok. Li Dios utlisantil musik tish oho blach ol. Tish tajanak tiste chaku aruli rahok banake hanaim pues tiap asal charge anungkil hochoko chische palpetal pero rikinak no kotihok ni Dios nash etuk 2 kilos zilal salikam utrikinain pues nukorwash nom 5 kilik aruli na chan Hana andi na steli tini Dios. Hana inis rahlik ina bitanimit na amos. Naklitenamita in hermano. Trah naklah amos. Ángela que yo sí que kamata na nakyokoche at naklitenamita in kwan kep 175. Kwancho que está waliru. Kwancho que te está chole. Ut kwana kinka. Kwane que esté. Machante tiene que esté. ¿Será que es cierto? ¿Será que ya? Pero chocoche para na kwan. Parten todo chikli queen. Parten todo chikli ish. Parnak utunak tianak li Dios kwarikin. Kachina sumen. Nas hatsriblik inep la hobonel. Nas hatsriblik inep la tikti. Nas hatsriblik inep herman. Lich in poem sa spabal. Nas hatsriblik inep. Nas je. Como que. Injaga que hermano Miguel Ángel. Amén. Matyanak kwan Dios ikinak mas tiktik na rako na hermano.
Inka, maka. Amo na king ka. Porque litik-tik anak relaksa. Anis chikuay tik-tik na cheli Biblia. Laksa. Entonces, pilay ko na herman, katyak laok akel, napalag akan ni tik-tirit. Herman, kami biyan. Pero natatulak sa altar dati, hermano, katyanak ni Dios, nakakwanig kasi, kakeskulik ni Dios, chukwabek, kaulbek, santemo si sinausan. Lain makusot mas tintyaan, herman. Awut. Porque ninkyere ni Dios sa altar. Siyang gunuguangkin. Mag-aketin siya, kakulak ni Dios, chukwabek, kaulbek, santemo si Utlain, kanarak si Pili, kanirak ni Dios. Amen. Utinche, yo que es trapalit tenamit, kamada yo coche ada kiri herman kuaye, yo kos cewek nak li Dios, yo herman, que apa bal herman, li Dios tas pamilar herman, li Dios kuaran herman. Amen hermano, bejal. Aleluya. Harus Dios tawaru li nalevin hermanos, lihatin ain. Amen. Hokan. Entonces herman, inaus inalevain, jala kaki. Kana matohterar bingkid hermana is wan kesaran. Amin matohterar sa bingkis komon matohtolak sa di punto final. Kira kim ko tohulak ta. Harap ko. Ulak rin laki konal. Amin. Matohkak na sagir solparatillos herman karon ketela is. Ari ko kebler herman sige herman chan. Dios te are. Hakana hermano Miguel Ángel. Inaus ko sa alin levay nakakuna sa kirman pero takal kumas nakaktakiri pero pantiyo sa ni Dios ay linalabin ko solpal ikadabit tinamitain pues inaus hermano Miguel Ángel. Amen. Okay na hermano Miguel Ángel yo kep chisa parking anagulak churi Dios napalik kasi ito chandrut kapano bi karut kapano chiko kanan napalik kasi antibisan herman. Hasta nakajek kaya olak akin. Mga kunin sa herman, lawak matok nakapalit kak akre herman, akre. Pero nakajek kuha ni Dios kiki. Pero nakajek nik amla kaya herman, Dios, dahil sakal las lokis kat ki Dios. Ayos, chapchoy cooks pa ni Dios herman, sakat utsora nung takyan nakajek sa celular. Machapchoy kagok pa ni Dios. Ika. Pero literalmente que qué bendición, hermana Liz, pan de Dios. Entonces, por eso el profeta que esté, bueno, chan, que y ya que hay Alicia, kamata na que esté la amos el literalmente. Entonces, para querer que literalmente, Jerut esté, bueno, hermano, chan, que ya na, cuando yo se requin, cuando tigilal chocanan, chus quebre, chan tanan takatin ya que Katjar kuangkip herman nikesej kamain. Nikire chak angelil. Nikesej kamain. Akre herman nakarut katito choche atin sa kachak angelil akre. Anit na bo herman. Anit ilok ka. Janak mat ilok ka ke marila kachak angelil atatril. Pero kuang nik anak kana bakil ban. Amen. Napana kajelaw yakoship siya tinin jema simpal to tas pan kuye maki Dios kuang gikinta akil. Nakajere kis sumalaki nakkuha ni Dios. Nakajere nakkuha na gikinchan. Kichalak lak amos kis je. Como que literalmente inak yo kes que vas kuang kis kone seri. Anak kuanting sa kape abrikin na lebain. Par kuan etikilal. Arut yo kes. Ki kuan etikilal. Jal bian tersimpan nak kuan di Dios erikin. Pero que mak etikilal spor. Yo toma que chol, halama que kaus. Chus que ready tenabit. Por eso hermano, ako sabi na leba inas chedi ratin ni Dios hermano. Aleluya. Okay na hermano Miguel Ángel. At siguro mas nagkakosar kilian na leba in. Ningke la kodas kawalikakos. Parikal basta tao ko nga tinda amat ko sa Dios te ang kake. Ot kakotse na leba in kinit tenabit sa kawalikakos. Amen. Yo venceré. Y he de correr hasta llegar. Todos juntos.
Eric Tichal, hermano Efraín, Jolichocatis Chepal, na que requili atinain, pues, Chochis Chepal, na que utme panuchik lima usilal chan, renak takwang, echuam chis akal. Entonces, anain, liparkuan na ramok chiku, lima usilal. Renak toruang kras panukili tikilal. Pero lima usilal chanchanak. Chachantarakuinak haana ramok chikure nak laorak kapanuli narak ni Dios. Porque kui mag-arak lima usilal. Direkti dyan nak litikilal pues. Aarak likwang hunelik. Pero li atin inas dyan nak Kuitep anuli tikilal chan, chitiala li kakwal ni makwal Dios chan, takwang erikin. Utiala kuina que li Dios pues narile, li shmak, li shihom, li shanuhom, li kuink li ish arin saruchi chor. Vamos a cantar este canto con todo el corazón. Gloria al Abanali Señor. ángel iru, joyosh, para tener kakwa Dios na que aushlanquil irish arutentota kapano. Aleluya. Bana que mukuchos kunilak takwi pechal nashkamchak usyokike. Bana que kuilaona kapanuli nakak no korisisa shmeili tial no korisisa li tikilal li naraj li Dios kiki. Aleluya. Por eso liratili kakwa nashye na que uma que chol chanches panukili tikilal. Porque mukuchos kunil tan panureli tikilal mukuchos kunil tan ashkoshlali Dios. Mukuchos kunil tapejal nashkoshlak aruli nashpanu. Amén. Hos kaya pues na que dik aruli nakakol pues kung sutak mo ko nakakubsi takit nakasumeli railal dik irailal pero hanaili kapaltil chiruli Dios sak ano ko ruas pano kilitikilal. Okan. Eli chichalaan. Haan si di kwarik inakpawa din nakwan. Abot hermano Miguel. Kwan na nakwan akpapa nilip. Pero choket si pletik inhun na pedas si lote. Akpawa nilip. Okay. Una na kihulak sa rocho si Dios ni kasi la osi nakaray Dios. Cualquier hermana is akal herman. Salitem china us ni ke loonink. China us ni ke anus rapali Dios. Pero se rocho che. Rik is sumatin. Rik is kokal. Rik ini ralip. Rik ini si. Chankiru cuenque. Ahora otra que esté mismo so si que calificar listo amigo na. Amén. Kaya hermana Alice sa la coach la atik ina chukwa. Kwan kachak angelini que esté ayo herman ustana kerela is ne que shrahe ne que ten up ane na chukwa makota chila o la ha sa enemy ka sa coach chanke ne que esté. Aka enemy ane que se coach. Amén. Pero aún ako kana que esté. Anili cuas pati la hermana Alicia. Hana kwe mismo. Han Porque chachante ko naklaatak akin nakwangkat sa lakong kabal. Lach pengkwatak utla rahom. Mare kwangkep la family makini ke papang. Malah kwangkep papanel. Pero sila atmas ko chinakapano ke chiruwe paan. Entonces ara ut nakakechipatse bislo ali kagwa. Kona shera tini kagwa anish pengkwa. La olish kutan sa ken ni kagwa. Pero si sila family anak kanaw kwangkok. Chalkeh ko na ko isho. Yakak ulo porque anak kanaw kwang ko na ko rin. jawab akra Miguel. Rana keka. Kokan porque ya nasik ni kunak ni karon na school. Utrik ini Dios. Kui arisa si Church hermana Alicia. Lika familia. Ikane que es Pablo na kabado. Como que con cachete la o usted cree que Pablo es pero el Dios sin inaula nas nauna ni Pablo en Dios Juan Kikin bueno hermana Alicia
Así, wayak siyeban. Hogan. Pero tiene que cacholop literalmente ahí Amén. cualquier marín se y Dios. La bala cachela o hermano. Porque cuando con Naseli Jesús está aquí hermana Alicia. Que cuando es aquí lalchan, me chal cuanchan. Pero aún Naseli cagua, me yashen coril hermana Alicia. Inka. Es que traje yo hasta togulak rikin. Hogan. Anarana cajonal. Porque el hermana Alicia. Arina hobe di queen, shigra ide di queen, mokona usilate di queen li ish. Pero kuya aning anas halrib aquí, pues conchi que hermana Alicia. Kuya anjo chi hobe gits ektanak chi mag, ashmag, ay si qué bendición. China usan. Ahosh lokal na siya ratin ni Kakwa. Amén. China usan. Porque más partida aquí se ol church, kana pink herman. O chichila pas mamarata que kata chila mama, ta chila papa. Malita saka papa. Taje el que la cual se que la inusa aquí na que. Entonces, o taje ta tulak la in herman, sik mi se cochoch, cani que nesra se cochoch. Ayo sinen tu kwa, sin tere na cara fishne job test chak. Mata nak sin kron se ben jo sinet ya chaka mama, chakwa nin tere chaka ma. Pero ma cuanta ma chontas kan ru khonak na ba juga bak tis chak na balas ka khol ma asma kirman. Inka. Hana ani traje Dios que quema Alicia. Amén. Naktiakeli Dios, hermano. Pero aún nakamana tiene latín Dios, hermano. Mayashin kori Dios, hermano. Es que tracto él salirá y la él. Arin kwan jabak, arin kwan seek, arin kwan tiktiik, arin kwan abambil atin, napal tes yake, kamech ka iskuaran, Hallelujah. kamech ka king kuaran. Entonces kakwan asche, mas us kuatinakeb di kualal. Amén. Stiko bresya kebri di kualal. Renak tes kanap at chokes kulbal. Porque na paso ka che manalicia. Kakwa kachinin kuy. Kakwa partin shikan akwan. Kachinin tayo kakwa mak achki metsew. Ebli herman sinis kanap. Lindan chukwa kani kinesting ka. Kakwa Dios partin shikan akwan. Lup ko tauhen ako. Uli kakwa nasye. Entonces inkiba kakwalaling kagol. Kuatina kakwalaling kagol. Inkia krek arut panaling kwalal. Entonces Dios nasye. Marcuan etik ir a la escuela. Hogan. Ay, hermana Alicia. Di que la jodas cabal de Dios. Es que algo en la cueca. Amén. Delik chichal hermano Efraín. Litzakal khonashera tini Kakwa. Meret kachena khungkutana kwera kapanu litikilal. Khungkutana kwera kakubsiki. Mara khungkutana kwit kapanu li us. Muku anta ina khulak chiruli Kakwa. Delik chichal hermano Efraín diratin akwili Dios mismo nashiena que chepanuak litikilal uli chabilal chiman aros ojik. Chachanak ni rokachan. Kamanak ni chuamha le tikilal inkata uso. Entonces karuna rak shep ali atin na inen hermano Efraín. Nakli Dios naranak kwan cosa tikilal. Magwa kahkwin nakwan. Magwa kahkwin kwala. Ho naktil to chocho. Sashpena ruchichoch. Renak kechani ni kechimil keshmani Dios. Pero ho choko shep alman Efraín. Si lain mo ko chapilin tras sa kung kapal. Pero di kene halan chapilin. Entonces arte ki kwan di chokish panungkil mo kwan kinta. Ho inashiri kakwa. Araut ya que le cacua Dios ta chalgla cacua sin chachla cuatin. Utrara bingit ya ni Jesús. Anina waku aniat. Elen chiku chakaye. Utkaruta ke karuta jeran. Rara bingkin. Tachapak hermano. Okan. Por eso hermana Alicia. Ya la kahkwili atinain. Nas Hallelujah. ut masimbelain. Okan. Creo que la eso kanaki holi tenemit cualquier marin. Na que rek ash saidi atin. Okan. Porque yo chichalchak rekini Dios. Amen. Yo chikubegli na lip rekini kakwa Dios. Por eso kamasin jeli hermano yo que es que conectar y ve. Na cualquier maramo que yo que te se parece jonal. Amen. Anak kanau Hallelujah. saruna que está sakri salto. Okay. Cuánta na ratisa, cuánta na hasta upal, porque está vale 20 que sal 15 que sal manaliza kau. Okan. Astra bakin kiniris tati kobla kau sikman. Por eso usre hebi yo que me quiera tiene Dios. Okan. Por eso hermana Alicia. Tokna para tro kateri kinai. Okan. Kama sinjagay mo kontra na kachoice jemal porque nung taghel hermana na kamano. Okan.
Habali Dios nas tiake nakwan kinab hermano in. Parkwali katikira nakwan. Charu kwan ko sa lopali Dios. Chankuru kwan katla at hermano. Karutyo katspanong kil sa lako church. Matyanak kwan ni Dios sa kikin. Porque napalim na Cristian nakwan, hermano Efraín, yo quien chitijok, y cani sumay Dios. Hermano Efraín, cuan 15 ray, lalik ani kikira, yo 15 oración. Nik am 15 noches. Nik am 10 días sin ayuno, hermano Efraín. Cani ki usa, cani ki kwakli, makay y halajik. Apali Dios, Dios lleva la nakwan. Matyanak tagwa kikwan kini Dios. Parkwan la tikilal. Parkuan li katikilal chankelirati ni Dios. Aleluya. Por eso tiene hermano kachakilman. Changrukuan katsalachuam. Ikacho ko chat nak chakwish. Ikacho ko chat nak chisebli hermana inika hun na lepcho kos kotsmal. Changrukuan ko sa likachuam. Parkuan ko ni Dios. Kamata na kisela salmista Ivana Alicia. Kung honal mas nik osali atin ay kisela tabi. Kakwachan. Aniyem ni tekwan si sumati nagiki. Aniyem. Ut kisilang tabi. Haali ni kaya chok ni tiyalcha. Okay. Uli ni kaya kwa sa tikilalcha ko. Haniyem ni tekwan si sumati nagiki. Okay. Arata na kaya sili kaskits hindi na makana kwa tihok. Kipero inalep kutin sumeti Dios. Amen. Pero bien sumeka iskakin kaan. Porque na chelirati ni Dios kita chota chol takhala kaush laiting kuyamak Amen. utat kwa binak tatihok nine kachere mitena mitay hermana Alicia mare kwen kep salimak mare konak ni hermano li sakwin kwan sa musik li kalak ulaat kwan kon saak jo kasnom singkil kwan kon ikaw jo kasnom singkil ut salikawaan ikana katauru charuta te elk. Pero kinakakwak nak li Dios. Tat sume, tat rabi, tiskia kweli nak linapalto sa lachuam. Marekwana tumin, marekwana bele balchin, marekwana mejor ochoch, pero kwana kikini mo kunak stauta, li mo kunak hulakta na nakakweka, es que ni traja anchan, skwankili Dios, shlo ali Dios. Pero chagrut kataw, parkuan la tikilal hermano. Parkuan la chabilan. Cómo amar a mi prójimo. Kosla. Dame un corazón Chankro kuan katikila sumati. sincero, amor. Chankro kuan katikila hunkabal. Marecho kachitihok. Marecho chikwa bingkila familias che mapamatrakaan. Mas Jose Ochoch. Matabir sa ni Diyos saan. Sikinah chikwe. Manapinta chiku. Rara bingkilaan. Li Dios kisye. Kaya hulak chilo ni kaya paano sa ruchichochan. Mata chilaik at hulak chikulite paano la esya. Changaro kuang katlat. Changaro nagkataliman katirar kilerman. Ikani nao charo sa kwek ari kininalebay. Changaro sa kwapirati ni Dios. Masakwek asay. Masatabiru karus ni Dios. Bisa tabiru. Lain pa na tatihok. Kwanta natis jeres sumatin. Ating belong. Kuusta pening bano. Mare kwantis jeres ni Shakil. At kisakil kapeus ni bano aki. Hokam penaking anis sumali Dios. Hokam penaking anak ko usasa ni kanegosyo. Hokam penaking anak usalik aruke. Hermano, mayela pa yan si magas jalan. Snom singkili okching kau. Smena kwa nagagkwek ibagip ra nagagkwek Tsaak. Pero changkirut at sumay Dios. Changkirut kwa katikinip la familia. Changkirut kataliman. Marinig ina suegro a suegra. Marinig ina tiyo a tiya kwa na akilal. Pero kinakakwat at sumay Dios. Kinakakwat na kwa ki Dios sa quick incha.
Kosla la chuam. Chanero Kwankat. Quereli Dios, hermano. Quereli Santimos. Hermana Alicia, hermana Oral, hermano Miguel Ángel. Y Dios te han querido junilis. Creo que harin, hermano. Nakuan ko harin. La inshiratin na li Dios akwi. Amén. O kanak. Nakwek Linasyeli Dios sa ochinay. Abalikuan ko harin kayip si hermano. O kachitihok chinisya bitinamit. Hokunulik din kere mi hermana in. Marek atirus kaya baliheli komentar na kesketsak. Pero li Dios mag-amok mo chiru. Li Dios magkumok mo at chiru aru chokats num singkil sa asubal aru nakakwa. Li Dios nas daw chikunin. Hukanas nas kabalik kakwa Dios. Salilok nak okchinay. Ikalinaw ko naktilto tiho. Pero nakuha naktakwa tinali Dios. Nakuha naktakere ni Dios la chuam. At isk. At queen. Marimakin ka papang. Koslag aruchokat. Porque tokyo si atin nakli Dios. Tokyo li kakwa Dios. Skema na honal. Naklaat taasik ni Kristo. Utako siyakip. Uttohulak aran sa lisantil Chosha. Hokalak herman. Hala hindi natin ni Dios katsol. So atin akong kamok chinisi natin ni kakwa. Mara chinisain pues tokwag kel herman rin. Di Dios as daw karutismano. Hokalak hermana Alicia. Hermana Oralia. Aleluya. Totiko chinisya mitanamitain. Gloria a Dios. Sa skabali sa Timosik. Santo. Lao makanarut. Kakere. Dinalak na oso. Pero ninatsarik ini Dios. Kota na kistelak. Lak Pablo, lak Silas. Se estaw kuni queen tireli templo. Ut aru se tireli queen kain makaka oro ka plata at kakere agwe. Amén. Pero lit katya agwe chagkep ni queen bain. Waklin sa skabali Jesus. Behen. Aleluya. Elen sa litzakilal, elen sa lirailal, elen sa limahilal, porque li Cristo tat kwaklesi, halit katyak kirel mitenamit. Di kwagke marin. Usa kwela at ni kakapapal. Usa kwela at ni kakupsyakwip. Porque ni naurak ni Dios, haan tulak, haan tis kwaklesi la atsola, kwam la musip, tat kwaklesi sa limahilal, tat kwaklesi sa litzakilal, sa lirailal, wagatwi Dios, tulak ka kwaklesingkil. Ali kapaman sa skabali Dios. O kaya sa skabali kakwa Dios, to tiho kerman, likuan ko rin. Tiho ko sa skabali kakwa Dios, sa lilok lang ko nalay. Tot sama kita namin ti Dios. Lati kakwa tiho kochpen, tiho naran, malikwan kat sa lakwa rin, tiho, yamas kabali Dios. Tot sama ang chakwish, kakunakik, likakaus, likatsol, sa skabali kakwa Dios sa likod na lain. Atin chukwa ni kwangkat sa lisantil Chosha. Salakama Dios, Jacobe, Hanalbe, Satil, Musike. Patio, Shakwe, Kagwa, Salula, Jonalay, Maestro. Salula, Jonalay, Nati Dios, Arisas kabila kwatin. Kukwano ko na chokak di kay Salula, Jonalay, Arisas kasolat sa kana. Salila, Jonalay, Nati Dios. Waya ko, chachalili kachol. Kuchira bigila. Ani na magkwat sa rukway. Maestro bueno. Ikani daw sa rukwali chuam. Waya ko, salakulo.